Nama-nama pewisuda Dayah Ulumuddin Angkatan ke-24 tahun ajaran 2019-2020. Lembar lagi kan? Pimpinan Dayah Ulumuddin Tunku Haji Syamon Rishad LC. Anggota Pembina Yayasan Mahat Ulumuddin Dr. Tunku Haji Munawar Khalil MA. Ketua Yayasan Mahat Ulumuddin Tunku Anwar Alali. Wakil Pimpinan Bidang Pendidikan Tunku Haji Ilyas Ibrahim LCNPD. Wakil Pimpinan Bidang Pengasuhan Tunku Izwan Fauzi MPD. Para pewisuda dari unsur pimpinan dan yayasan dimohon untuk mengambil tempat. Quan hey wow dùng baliu dùng đó nhau tu mày thấy có gì dùng cho hả cuối đi đi. Nama-nama wisudawan wisudawati Dayah Ulumuddin Angkatan ke-24 tahun ajaran 2019-2020. Turhamun bin Idris Muhammad Lamza 5 April 2002. Azizul Fahmi bin Anwar Gampong Nipo 14 Mei 2002. Muhammad Rajif Akmal bin Sofyan Gampong Baru Idicut 14 Mei 2002. Muhammad Akmalul Hibatullah bin Jamaluddin Lamsa 19 Oktober 2002. Wahyu Ilham bin Abdul Sani Desa Dayah Baru 6 September 2002. Yazil Hazari bin M. Yusuf Birun 11 Maret 2002. Nidar Maulana bin Khalil Pangkalan Brandan 30 Mei 2002. Muhammad Afwan Ridho bin Mahdi Lok Semawai 4 Mei 2002. Muhammad Daniel bin M. Yusuf Lok Semawai 15 Mei 2002. Ziaul Fauzi bin Zulkifli Uthman Medan 5 Juli 2002. Mukhlisul Muwaffaq bin Ibnu Hajar Menasab Dam 22 November 2001. Reza Hidayat Shah bin Duski Desa Pi 7 Februari 2002. Asra Maulana bin Sofiani Loksmawe 1 Oktober 2002. 1 Agustus 2002. Muhammad Reza bin Abdul Ghani Loksmawe 11 November 2002. Alfiadi bin Jamaluddin Loksmawe 2 Agustus 2002. Muhammad Fatahillah bin Amiruddin Tepin Punti 12 Juli 2002. Muhammad Fauzan bin Abul Abbas Chan Setui 11 November 2001. Mahmudan Hakim bin Dr. Andes Alimuddin
Kemili 1 Agustus 2002. Martunis bin Zulfikar, Banda Aceh, 18 Juli 2002. Habibul Insan bin M. Nur Wahid, Kedai Belang Ara, 21 Desember 2002. Betul. Muhammad Nabil Aufa bin Salamuddin Alu Imirah, 17 Februari 2002. Habil, salam saya Habil. Mutahajjid Al-Bajiri bin Bakhtiar Sabi, Nok Semawe, 14 Agustus 2002. Mujibur Rahman bin Hamzah, Lok Semawe, 5 Februari 2002. Nur Saif Mukhtar bin Nurza, Lok Sukun, 23 November 2001. Muhammad Ibkar bin Muhammad Anwar, Lok Semawe, 31 Oktober 2001. Hafidul Furqan bin Suwandi, Cunda, 22 Juni 2002. Muhammad Furqan bin Rusli Hasbi, Lok Semawe, 28. Jamaluddin, Lok Semawe, 8 Maret 2002. Faris Kausar bin Azhar Sulaiman, Panggoy, 5 Juni 2002. Amrozi El Khalifah bin Janilun Rashidin, Lok Semawe, 6 Juni 2003. Darul Irfan bin Ridwan Sikli, 29 September 2001. Teguh Lutfi Hadi bin Teguh Amiruddin, Lok Semawe, 29 November 2001. Samir Ariga bin Rusli Latif, Lok Semawe, 26 Juli 2002. Ashkaruz Zaki bin Helmi, Birun, 20 September 2002. Tajul Fuzari bin Jufri, Mudang, 1 Juni 2002. Aulia Akbar bin Bani Amin, Matang Gelombang 2, 12 Oktober 2002. Raja Reza Pahlevi bin Usman, Uteunkot, 18 Oktober 2001. Ngomong yang betul. Reza Alfa Fahmi bin Muhammad Haris, Lok Semawe, 14 Oktober 2001. Apa? Muhammad Ya, hilang. Ardian Saputra bin Muhammad Usman, Lok Semawe, 11 Juli 2002. Muhammad Saujal bin Syukri Abdullah, Manyang Baru, 12 Februari 2002. Muhammad Haikal Alimi bin Asnan, Lok Semawe, 18 Februari 2002. Hanen Inas bin Hasanuddin, Bukit Gelumpang, 10 Agustus 2002. Bayu Apriliawan bin Bambang Sidodadi, 3 April 2002. Herdatna Giri Satrio bin Sutopo, Juluk Raya, 13 Februari 2002. Fajar Ashwari bin Muhammad Amin, Paloh Batek, 24 April 2003. Mulia Rizki bin Abdul Muttalib, Perunas Takengon, 12 Juli 2002. Syifrat Putra Jayadi bin Zulkarnain, Lewa Jadi, 29 Mei 2002. Fauzan Azima bin Mulyadi, Biren, 2 Februari 2002. Ihsan Hasrul bin Darwin, Aceh Tengah, 5 Maret 2002. Husnul Imawan bin Usman, Kilometer 8, 22 Agustus 2002.
Nasir bin C 20 Juni 2002. Hanifan Khair bin Mukani Takengon 7 Maret 2002. Raja Abdul Aziz bin Muhammad Nur Banda Aceh 29 Januari 2002. Dodi Permana bin Abdurrahman Tanjung Balai 27 Februari 2002. Riza Humaira binti Asnawi Mustafa Mangudung 29 April 2002. Cut Putri Berlian Imris binti Imran Lok Semawe 4 Agustus 2002. Nurul Zikriah binti Haji Darwin Lok Semawe 27 Juli 2002. Rawdatul Munawwarah binti Zainuddin Lamsa 23 Oktober 2002. Mutmainnah binti Tarmizi Tepin Ara 10 Maret 2002. Hayatul Fitri binti Muhammad Ali Purpok 21 Desember 2002. Moy. Belah hadi hana rundang yuk bari nurina. Raya Sadia Nuri binti Saili Lok Semawe 21 Juli 2002. Wahyu Lisa Agustin binti Hasan Aceh Utara 14 Agustus 2002. Raudatul Nisa binti Abdul Malik Desa Ayut Matampuli 4 Oktober 2002. Dayah Ulumuddin binti Muhammad Yusuf Aceh Utara 3 Mei 2002. Alma Aknar binti Muhammad Adam Ulege 10 Desember 2001. Dinda Fitria binti Syukri Matangkuli 15 Mei 2002. Syarifah Nurul Lutfina binti Said Khairul Husni Lamsa 20 Maret 2003. Rabi'atul Wusqa binti Haji Syahmar Tepin Punti 22 Juni 2002. Amanda Listiani binti Mukhlis Gampung Uleblang Asan 24 Agustus 2002. Rauzatul Jinani binti Ilyas Lok Semawe 7 Maret 2002. Sofia Usma binti Abdul Muttalib Lok Semawe 7 Agustus 2002. Feni Elistiana binti Syamsuddin Sukadamai 20 September 2002. Amalia Kartika binti Yusrijal Cibek Tunong 29 Oktober 2002. Mailiza binti Sulaiman Ujung Rubah 26 Mei 2002. Lea Wahyuni binti Ramli Oke. Josutui 17 Januari 2002. Intan Sabila binti Umar Lok Semawe 24 Maret 2002. Nabila Anisa binti Tajuddin Aceh Utara 2 Maret 2002. Rina Ridara Syafira binti Syamardi Lok Semawe 3 Oktober 2001. Juwita Zahra binti Abdullah Medan 19 Juni 2002. Intan Zahra binti Jamaluddin Lok Semawe 10 Oktober 2002. Cut Ajalisa Filastana binti Tepu Iskandar Bayu 24 Agustus 2002.
Refri Reni Audini binti Amiruddin Zok Semawe 9 Februari 2002. Istiqomah Mulia Ulfa binti Mus Mulyadi Junit 30 September 2002. Oke, selanjutnya orang tua murid silakan berfoto waktu 30 detik. Kok 30 detik? Siap-siap santriwati untuk naik ke panggung. Dipersilakan kepada orang tua murid untuk mengambil foto masing-masing. Bagus sih. Ikrar Wisuda Thalabah Dayah Ulumuddin. Angkatan ke-24. Tahun pelajaran 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan wisudawati Dayah Ulumuddin. Uteunkot Junda. Kota Lok Semawe. Dengan penuh kesadaran berikrar. Betul nanti. 1. Taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 2. Melaksanakan cita-cita pembangunan umat dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjaga nama baik alma mater Dayah Ulumuddin dan memelihara ikhwah Islamiyah. 4. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, dan mengatakan yang benar kapan dan di mana saja. Maka pada hari ini Ahad 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan 19 Juli 2020 Masehi dengan disaksikan oleh para ustaz, ustazah, para karyawan, para tamu dan seluruh para maka pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kami menyatakan bahwa anak-anak kami sah sebagai wisudawati Dayah Ulumuddin Angkatan ke-24 tahun pelajaran 2019-2020.